Ya, hindi naman sa kapasel, sa kakamin ng katungakaw sa kapasel, kumarano, takaw, nga ansok, rail. So, kan mumuot sa mga ipuliragan resingipit sa kansulak kaw. Tanayutangan perempitan, luke, inviting nga pili. Diba ko ngay per, nampil per. Ngay walu manis wa pili kisere. Tuk sa rin nasa pas sasiyang pokon panet at kaut. Asakan sulak kaut. Tanayutangan kaparentor yung kilat kumasi. Kapasan kumasi na. Tapaya sa tama luke sa leta pa. At nag-isawas, pamilya yata, sula isu, taksasiyan kurang, kesalahan wipon, sa kumamir man le matalanin pa, tamang kurang way na gusto-gusto no tamba, metera, masaya mo kita. Puntahan, matalanin, kupuraray sa asal na no tamba, gusto-gusto no tamba. Asasian kapurayan asasi ucul supaya bukit akan mata-mata bahan kagan biar make kesan salong saya asasi kaum para usus na ramas magayo kesan sewar masana riyaman sileman aku titir bang pangis kesan paling tar dapat dulu pilih toy nano kailangan ng kumas. Kailangan.